Jawjawai tu sa kajam-jaman na makai cina na sudevat. Saka tu sa kajam-jaman na reja supui na kai no atsamas. Imazai to tau chikeri ni maruko. Imazai to tapuru katu ita kayan. Imazai to ita karan pacudu sapuru katu unma karan. 马可福音11章1节到26节。Pai ka patut danga atia Yesu i Yerusalem. Jemalung i gado i pukalanan. I pasa inalan i pipaki katoa pitania. Au semekau leti Yesu toa sara-sara jetu mandosa tu baik kitau sangas. Ivuin tia maju maya tusu. Sajau itoa inalan pa ayau ta numun. Anu sijalunan izwa kimuna patsung toa ala kenua roba sini pavenget izwa. Inyanan ka tiwawawi noa chau-chau. Pai suvengeti sanu katsuya pasa maza. Au nu izwa kivada chau-chau tanumun. Aku muna maya tusu-tusu noaya uri tewawawen noania marairai. Au ki pasikiriya nga kirimu pasa maza. Ayau anga ayain. Pai baik dia maju sa pasunia ala kenua roba sini pavenget i pacasasau tua paling i kajaranan. Au ka semu venget dia maju azwa marka cau-cau na marinjil izwa. Izwa tuki mapida kivada daya maju. Aku azwa no su adayan na zo alak no aroba. Urinu shikuda ayaim. Mano azwa mandusa pasusu toa sini aivu ni Yesu tembra daya maju. Pai sa pasenarengi anga. Sa katsuya nga semate Yesu azwa roba. Sa shikaya uru toa kawa ni maju. Sa lewawawi ni Yesu. Pai juruvu semkam api kajaranan. Toa kawa ni maju. Au azuma uta semaas toa dici no kasyu. Kemasi toa uma sa sekaman uta. Pai azwa marka cau-cau kitau sangas-sangas katoa kita veri-veri pasi atsa ivu maya tusu. Hosana karvai ula kini senayan noa cemas azwa na kitau varit toa cemasa mangcil. Ula kini senayan noa cemas azwa uri manceza sipalawakan noa ta sebaritan ati tabidi. Zengri toa cemas hosana ayaya. Pai jemalung i Yerusalem di Yesu sa sajwa itoa uma noa cemas. Sa patsung kiparingu le toa nanmane manga. Au ka pasa sermaleman nga adau baik timaju katu azwa mantapuru katu madusa sara-sara ja pasa pitania. Pai ka malia ka i jaran jamaju na baik nga kemasi pitania matsula ti Yesu. Au patsung ni maju kemasi saja ichijiku kasyu nau vengreng. Aki manu izwaku jumaken bangal haya kinemnem. Sa sajoi manu ka jalunan zwa kasyu
nekano jumaken na vangal amina asau sakamaya ayatoa inika sivangavangalan noa isijiku au ivu ti Yesu toazwa kasyu kemasitusu ula nekaangatanu keman cau-cau to asu vangal apate mamiring ayain narmanda azwa sarasarad ni maju pai jemadung dia maju i Yerusalem au semazwa ti Yesu itwa wuma na semas sa patagi la pavavira-virat toazwa marka paveri-veri katoazwa veri-veri izwa itwa wuma na semas sa paaipui-pui tsukui noazwa ru vari-vari toa paisu katoazwa irajan noazwa ru paveri-veri toa vadu-vadu au inika selengan uta azwa na masih kinatsu pasarivat marka zwa i kasasavan toa wuma na semas au tumuru wanga toa marka cau-cau maya tutsu itoa shishiu kai no semas azwa ku wuma no masang kakadihayan masang kaka inurian noa na ala-alanga mato inaya vencik lakwa no sinang kakaizwanan marka sar ayain pai seranda taisua kai azwa marka parengan noa parkalai katwa papusususuan toa kakudan au marku canga te Yesu ayatoa azwa nama upu-upua cau-cau mapulat na samadia ravas toa turu mimaju manasika tia kudai sata ecin ti Yesu ayaya kinemnem azwa parkalai katoa azwa papusususuan pai ka masuren manga vai kanga akemasi toa inalan ti Yesu katoa sarat-sarat pai ka malia ka kajama-jaman semalivat dia maju izwa itoa isijiku kasyu au pasunan tu na mavuru anga patila kapaz au sepaenetan ti pitiru sa ivu te Yesu rapi sinsi pai pasuno azwa su kinuya sa isijiku kasyu na mavuru hanga ayain mano temabra ti Yesu te maju maya tutsu kuno iwa penas etan no na masaru mung toa cemas sekau malu kemasi maza semalave no izwa aya timanga ivu tosa gadu saka ki mapasusu sakamaya saku kai nuaya masaro nekanu dikerikan i varung ki mapasusu sakamaya varung ni maju manasika kuno iwau hanu sini inuri ki aung nanemane manga ku tinavra kanga ayau masaro au ki mapasusu sakamaya anu varung pa ino inuri-nurimun na marinjel no izwa no pino simadan na pasaryo tanusun ati mga pazekatan na zwa pasaryo au pai ki si pazekatan si pasevakan uta nuanu kama cemas i cari vavau lakwa no ini kamuna na pazekat toa pasaryo nua ari-ari ini ka uri si pazekat anu sin pasevakan uta nua nu cemas
nuanu kama cemas I dari vavau ayat di Yesu aicu kai nua cemas tu soa kajam-jaman asini pupa tervan januten 显出不凡的耶稣，显出不凡的耶稣。耶稣的所言所行，并不是用极端暴力的手段来赢得政治地位，更不是利用群众的短暂欢呼而被拥戴为王。耶稣所做的，正如他骑乘小驴驹进耶路撒冷一般，是用充满温柔与和平的行动，义无反顾去爱这群需要被爱、需要被教导的人们。耶稣不需要靠外在的荣耀来显出他的不凡，因为他的不凡已经从他爱世人的心和实际的牺牲行动中表露无遗。Sinaya tu coka jama-jaman na pakisumalia rawaca di Yesu Kristo aya pasamarau aya toa masijua toa kiliva ketimaju ini kana mivawawan ini kana miazuan timaju na baik sakamaya timaju kiliva toa maraka sa cucu maraka nama paura nekano sarwa na markati mai manga kinatingrai sin kiliva kini maju penulat sika kumalia na matai noa si subungan si serapai noa ta cemas ati Yesu ayatoa kiliva karawa seti maju masa tijen ata pasar sariu kita wari tanuti na macai si pas kezeki mazai yujika sa macai sa valut aicho na matutsu na pakisumalia rawaca kiliva kecantina mapolat akwazwa ini katina masaro akwazwa ini katina kika kezen tuata asaro ni tiao tuata cemas saka aichu maza tua sini apurua kaita yau imazai tua aro karan patu shiva karan amasamusa lakaran pai turuvua semekam api kajaranan tua kava nia maju au azuma uta semaas tua rici noa kasyu kemasi tua uma sa sekaman uta pai azwa marka sau-sau kita sangas-sangas katua kita vili-vili pasi asa ivu amaya tutsu hosana karvai Ola kini senayan noa cemas azwa na kita wari toa cemas manjel aicu kai noa cemas saka nama tu cuai cua tia cemas ati Yesu Kristo masih jua toa zenger masih jua toa kiparain toa cemas masih jua toa paselin toa timai manga kina tengerai noa timai manga lakwa tatoruvua patara taturuvu kemuya setiap Yesu saka nameutan tu sasi turu januten pazekatan nana tesariu janusun nika suna pazekat wana tesariu janusun ini ka sunauri si pazekat saka kita sangasia kinimnem saja si pazekat aja na pasariu janutin ayaya pasemarangotan janutin tua mavana sini turu tu suaka zaman-zaman can cina mapolat latina na kemudian tamana sini papu pisu le canutin tu suaka zaman-zaman satu suaru cakin meneming 犹太群众对耶稣的欢呼和礼遇，不是建立在对真理的认识，而是出于自身的期待。今日的我对主耶稣的呼求，是否也出于个人的想象和愿望呢？Sinaya tu soka zaman-zaman daca igalui na kinumnem saka kainuli。主啊，恳求你帮助我真实的认识你，而不是照我的想象和自私的期待。愿你帮助我一步一步的越来越认识真理，使我从你的作为看见不凡的真光。Kemana sekian la supusara jinakan orina makaya kena takamelang tamaralwai tansunanya cemas ika masih jua tu aku kinuneman
tua kici maju sakat semas lasu pinusarajakan lakanana cakamelang tua mana suka oridan na kai ori nama kesizo tua mana nama pakisumadi rawatsa pena oridan na teral ori nama kaya manana silava kapararau tua mana su pisur tua mana su lemakav aikana ki au saka mali ku inuri pakata songatan ti Yesu Kristo. Amen. Mali tu sa kadamdaman na makatina misa selang sumupu ilaroy to kai no samat saka no izo ini kana malunga aku sinupuan lamno na paje kadang mapula sakala tapina enet ai cha sini pajaja ka tu sa kadam-daman satu su ni chiwa wa latinana mita tukuan latina na paalay aja mengerat tua pintan tu so adau ta si dihayan ta si sukuban tua ta kama ita ribavau aja kakailengan ti Yesu Kristo ayakana pasamarau sakama demale latina na suliva tu so ta kini adawan ta ja pingan